Bile smo danes kolegica na mači, pač bolana je. Ti si bolana. Bolanija, brat. Kaja prav, kuk ste vsi prijazni. Kuk smo vsi prijazni. Thanks, Kaja, ful lepo si dišat. Itak, da smo prijazni, moramo biti. Linči, prav, obožujem tvojo energijo. Linči, thanks. Linči, thanks. I love the way you function, queen. I love the way you function, queen. To je ful dober komentar, pač. Malo smo loko, znači. Ampak, hvala. Potem en komentar je editor on point. Editor on point, okej. Daj mi ta kamero doma, da te postavim. Editor on point. Laura prav, a dej, koliko mi da pa loti dober vibe vsakič. Jaz sem ful vesela, meni da so vsi toliko prijazni, pač ko to mi ful veliko pomeni. Hvala. Tija Embršič, yes, another loti video. And another one is coming. Zdaj pa en shoutout. Loti, a lahko jaz dobim en shoutout lepo Polona. Polona, yes! Ok, shoutout za Polono, to je moja najboljša prijateljica že od osnovne šole. Mi da sva takole že 10 let in ona je tako, I love this bitch. Shoutout Polona. Nisi še prišla na Mačo dol na novo lokacijo, ampak njeno opravičilo nič ni v Sloveniji, ampak prid punca, kaj se obiraš.